le pero abichiel beduma abichiel ngale wario kipiera rio we a beach ana tom ne actual duana kong bod down agago Machar district to twale Agao county kama am abi biro kachungiye Machar member be parliament duana ma mer twale bod down ni ti e fuony be mi down go guti ke don fuony ma ti nyo duana ma mer wa ne ki down ni mer wa ki down ni kombe dini lo tela go chago wot don to twale ko be lo NRM ma furkiti primaries go chago wot ge ma wot ma lo tela giti ga wot e miero ne ni chilling ma lo tela chiela ti ga minu utiyo ki chena ni yo ma be kur chilling ma lo tela biro ne miyo ko million achiel ke ali mia dek bot wa cha biro kati la tela mo miyo million achiel ke ali mia dek la Perebong sub county dano cher wilu chilling eno ne ki chuet ke ken ma ruone di ba duju ko nyik chigye pok ot chuet ke ken yu pong di ba school la Perebong eno ne no ata mer mino dano taminono ne chilling ma ko mero kala tela biro we are keep example ka char borwa la Perebong sub county wan tiki parishes angwen watiki nana ngwe watiki urina watiki ngekiri kidung ligi kenyo dum parishes ne matin machalo un jo mi sub county okwanyo gino mo achiel machi link palatela ne ka mio chalo makikini ne ja ke ligi million achiel ke le mia deke okwanchi link eno ni oketi teach chalo kombedi chalo ma logo ni school la Perebong sub county kenyo pi peka ke lo tiano kwantango baleo chene ene romo yubu tangi uchego neno kid yo meti kichiling madano benefiting ye chiling ni mia rio poka kinu no chiling ni mia dek ur poka kinu ene ko yuki ngo unero ngo manoti parish la chiel matie mo bale example tangi nyoka chal school gi churon palotino pong otiu ki chene eno ni peki bal chilinga bal chene palotela ene ba wuru chama chiling mia rio mia dek ene ba mono de iwe le ki wili umwaga ya bit kulo chante ka miro tamma chalo mego ni chiling palatela mo ke ken mo mio mia sub county za chela chil onero ni ugamo chiling ene ni okeru itich mabe peki bal chiling ene abala ni werji mo matete dandu po petela tela mo chiling palatela mo mabe kiromo tidu ki mil za chil nyo dek mo mi cha bi chil ma family duju chamo peti me pega mena ya football team ka mo ken kadu na tela ngene enu tiji mi chiling mo wundano tamani chiling ma tela mio ti ke ma be we are benefiting ye chilo tela mio cha mio chiling million piara dek ka o lo cha la Perebong sub county bodo kini ka mi million piara dek kai poga gindano du chi gwa no ali ba par beach ene be beach am ki dek chele ken no tero ket chinung chiling ma ngo ma tama ma ti minuta minoro ma jar jomelo la Perebong utiu ki chiling palotela ma be down mi Agao county utiu ki chiling palotela duchu ma be ma gen ki mi biro ki mini hu peu chamo chiling ene chamo ki balu kerche ni teach hange utanga mati ko bedo baleti duanta ange peke mati ko bedo ti duanta yat char kama megi nywali ye chiling million ko ka ke miyo ko meru unero ki loke el center uket ki gino mo muremi ot el center kenyu uti ki chene mabe peu pogo chiling apoga pien ka mene ko bedo ti yo lo ga mendo bitika ko ngati mo gino mo jema duanta tie muremi mier ga mendo timma ga mendo pero mo timune chichen ne un ka donglo tere tika bir ko ber ka bitu kui ko mero ni alega woni o tiu ki chiling iyo mabe peu chamo wona chama chiling mi ari mi de ko nye pere ka ko ni ki mi o chiling la wo wi ki onyo million a bit ko million a bon wen ko million a go bara li pia de korngo ka jar me ka bara pia de o no da bebe go no go benefiting era million dek a bit la wo ki onye paton ko million a chiel ke li mi ngwen ko onye paton kwer ko chili adi paton me do balu kare chiling ma ko meno ka ke la tela mo ke lu mini wu o bero mot won lo tela mi sub county
motie jo dan magiti sub county eno unen kid me kichiling eno mabe. It does not necessarily require any many officials ni sub county egunen un lo bol ku yimoti sub county achiel nyo agent palotela money achiel motie ni eni mir unen ni chiel ni utiyo kere mabe mo wewo dan du benefiting kom chiling palotela mabiro pien ko melotela be chao biro ba kombe di campaign be chao biro magwa melotela biro kamino chiling mo kane ti intention biro ka welo dan wila ber mala wo gitamni wo kai mi ro chiling maduong erdo boli ku pe ngeni gitika wila jomo kene tie mag biro katichi pale ber kambe pe dog waka mi ru foch tika word kombe ke chiling madong gam chiling ni pe bala ke chiling teach mo benefiting down duju isab county achiel il bir par bir mo abi ko ma pe dok pe be foi wa dan mo boli kui uno unja gago county fu dok do le tel ba ko mero le tel ba ko me da furta mi do o gamo chiling ni chiling o kero uri teach ka no ni mer ke tana pe manual pe me ke pe oriar ke kwanchi lingi enoni alego agents ma don palotel achiel miero nen kik nen yo mi konyo pajo elo tel wona ka gen go biro ko be mago meyo chiling ki campaign nyo ki groups man yo ki ngo kere groups ma ke min ke chiling o tiyo ke chiling eni yo ma bejo atika ba ko doga ba botu ka groups or ko ndok no danti yemede duong no or ngey ki yo betit ki chili elo chien mage bier ki onyi di ba no danti million di ba ni ki million ko adini ene ko na ma dit ke mier ki ti ki chili ene yo ma be pe ki keto ni ki wer ki chwet dan jak cham chwet ene pe tiu ki ja chene duong na sub counties ma pari ino churo baleo ino ngo baleo ino je mamier chiling ti endo sub county mo kene ma char community pege rom timu ne community tika ligu no ti o kichile ma ko lo tela bira ka onye ne ko be mi wilu ni we ga bole ki ku kepe bole ki ku bolu ku ki gan ma kuiri o gamo me chiling ki pe o bolu ku o yeru ngat ma kuiri mo tamni rom telu chiling ma gen ke miru no ker woni tij ma benefiting won community duju mako bigino ki lo botu eno ni mir ko na botu eno unjo agago county to twale la perbong sub county ni agago county okulo kero bo agago district duana ni ki twale owe agago district kamo kana ma papa agago north duju ki agago west duju en duana gira chiel uti kere ko mero apu yuma da lo ba mi gum ana bir mi wino kiri duana peti ma be mada bor tie ka ona ento dak ror meti dan du gum